apa-apa dia. Eritya. Oh, di tepi dan boy kongkol. Oh, puan sirolang yo pusak-pusakan bukunang corit. Corit diri. Corit diri dan hanawan. Ira raden perbangsa. Oh, putra denira Prabu Jengalala. Oh, puan sulah siatan panut dengan neng putra santi. Oh, ditesira bapu Bramantya. Oh, nunung mangdom di luar stok yang penagara Jengalala. Sambangkannya penyertaan di redan tanah nawa. Kadet mengya dane ori wau sira raden ming perbangsa mijil sok yang possible. Oh, tidak kerap mendapui kadang Praja Manala. Oh, yang katutup dan yang meto. Samang kada. Samang kada berjira. Raden Perbang. Mapan sira mangke katudong liaya sira Prabu Jengalala. Mangke sira bipraya betilar sok yang penegara Jengal. Praya nuju maring penegara gegelang maring mamandil sira Prabu gegelang. Apaan sira mangke kesarengan dinirat maman berkandung. Paman parakan gelah sayang ini. Mapan uling cerik paman ngajak gelah kering penegara Jengalala. Mungkin katulung dikira bapa. Mangda matilar saking penegara Jengalala. Merasa sedih, merasa belah katulung jeneng sira yayah mangda matilar saking Mapan maman angin gelah dikibarkan sayang. Dinulos gelah mangda presida mama nutuk anak ibu gelah.
Modilar sagerengi bapa iki Kingking sira Udah ratu sang Prabu Titiang wonten ngiringan sepemargian ratu menawi kita pemargian titiang patah nyarengan hidup mati titiang nyarengan anaknya buka ratu ngiring memargian nuju sira maman marian digelang pura mapan dika sira ibu ane mangkin sira Prabu ngelanturan pemargi mangda presiden ketemu dari mamang sira Prabu kegelang udah maman perkanto sayangi dewa niki sampun napak maring purin maman gelah ring Prabu kegelang tulung dauhin iaji minap iaji sampun mireng gelah mriki tangkil ring iaji menangis sira Prabu Perbakti kuang pedapel kelagian yang ngeri cambe inggih ratu susunan titiang niki sampun purin maman sat iring titiang pacang dauhin mangda peratu gedes nyingak anake buku titiang diriki rauh meriki iring jalan iring sarang maman nyingak itu mampar gene sada khalon sedek yang ke adon berada udah maman puniki titiang pianak maman cucun maman Raden Perbangsa perayo tangkil iri kereng penegara gagelang duaning titiang kadudong dedeng aja titiang ian kapo presiden iya jinuduk anak tebukut titiang pacang meligi iri kering purin aja dia ori wau samangkana sir bapa maman sir medal tekep waduh dewa Raden Perbangsa
Yan kaponyak dewa melinggo-melinggo dikiring-giring-giring. Yang diki melinggo saring-aring dikoring penegara agelang. Wawu sabang kanu merasa lega, lega. Sira Raden Perbangsa dikoring penegara agelang. Bareng Maman sira berkata. On kori titangan sira Prabu Kediri minta mangdo pisiro nanak sira Prabu Gelang mandek kasepulah dening Prabu Kediri angin sira irsen sira Prabu Kediri yan kapuk ijen acangka ajak merikori Kediri anten Rimdu wau mirang sira Prabu Kediri minta sira nanak mangdo kasuksurah dening Prabu Kediri kapaksa sira mangdo nyerahang putih niku Uduh aji sang Prabu tuaning puniki titiang kepaksa mangga persido mereka ring kerajaan Kediri manut sulah raga Hari wawu sira Raden Perbangsa mirengaken sira duta saking Prabu Kediri mulia maksa sira Prabu Gelang mangdok surah putri ini dadong meras bermantia sira perempuan bermantia nikah Prabu Kediri itu anang tengbayo merikirim penegara Gegalang niku dikisir nanak Prabu Gegalang Raden Birboso Prayo Belopati abrang tanding ngelawan gitu an kita priwira mangke setupan dikirim penegara Gegalang Riwau menjel Kira walur nato berdua Oh di dekorku Prabu angkat dia lapo arep dia yang tidak hidup angkat
Apa jeduk irang jaring dirahmat Tuhan ya. Tadi Sudio Mangsud awas dulu asal ibu Abu Badu Mai nhảy liu Mangsud Perjangan betul ya. Ada yang sampai lalu. Oh kawan. Oh. Anakku. Mai saya liuk. Mangsud ini masih apa?
katut. Liuk. Loh. Mimi kakidul. Adi tekatun. Ya. Loh. Mimi. Adi tekatun. Ya. Loh. Adi tekatun. Riak manjuan. Lemakan. Mimi udah sisi. Mai nyai larung. Yang benar. Waktu siasa wandadu. Mai nyai liap lumbung. Liap lamun. Liap sejebak balik aku. Mai nyai liup. Ini adupan. Anakku. Waktu siap. Umpat. Oh nyai sangat siap. Tapi walau ini deh. Makan. Mimi sangat. Waduh. Aduh. Aduh. Kadang udah buka. Tuh, ambil.
Thank you.